Ni today 250 nanone ntugende udakoze subscribe, share cyangwa utanga igitekerezo aho hasi ku nkuru zitandukanye tuba twagiye tubagezaho. Inama ikomeye cyane ya Commonwealth izwi nka CHOGM yagombaga kuzabera i Kigali yamaze gusubikwa. Ibi ni mu gihe u Rwanda rwari rwashoye amafaranga arenga miliyari 20 zo kwitegura iyi nama. Ku itariki ya 20 Mata mu mwaka wa 2018 nibwo byemejwe ko u Rwanda ruzakira iyi nama ya CHOGM, ikabihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagize umuryango w'ibihugu bikoresha icyongereza uzwi nka Commonwealth. Mu magambo ahinnye izwi nka CHOGM ikaba iterana buri nyuma y'imyaka 2. Iyi nama yitabirwa n'abantu bari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 8. Kugira ngo igihugu gihabwe kuyakira bisaba ko cyerekana ubushake, hakabaho no kureba ko gifite ubushobozi koko. Mu kureba ubwo bushobozi bagendera ku ngingo zigiye zitandukanye, harimo aho inama izakirirwa, uko indege zigana muri icyo gihugu, uko abantu babona visa, umutekano, imiyoborere n'ibindi. Nyuma y'uko u Rwanda rwemerewe kuzakira iyi nama, guverinoma yatangaje ko imyiteguro yayo yagenewe amafaranga asaga miliyari 20.1 mu mafaranga y'u Rwanda. Menshi muri aya mafaranga agomba kwifashishwa mu gutunganya ibikorwa remezo, ahasaga miliyari 10.87 yagombaga gukoreshwa mu kwagura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kanombe, naho arenga miliyari 3 yagombaga gukoreshwa mu gutunganya imihanda itandukanye yo mu mujyi wa Kigali. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta mu ntangiriro z'ukwezi kwa Werurwe muri uyu mwaka wa 2020 yaraherutse kubwira itangazamakuru ko aya mafaranga nta nkunga irimo, yose yatanzwe n'u Rwanda. Uyu minisitiri yavuze kandi ko nta gihombo kirimo kuko ibikorwa remezo bizubakwa biba bizahoraho, igihugu kigakomeza kubikoresha, kandi bikaba byanagihesha no kwakira izindi nama kubera ko kigaragara neza. U Rwanda rwari rwiteze kuzungukira byinshi muri iyi nama, harimo nko kumenyekanisha ibyo rugezeho n'aho rugeze ku ruhando mpuzamahanga, amadevize aturuka ku byiza nyaburanga rufite byari kuzasurwa, harimo nka pariki y'Akagera n'ibindi, ndetse amahoteli, amaresitora n'ibigo by'imari nabyo byari kuzahungukira kuko byari kuzahabonera abakiriya benshi. Byari biteganyijwe kandi ko nyuma yo kwakira iyi nama, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame azahabwa ubuyobozi bwa Commonwealth mu myaka 2 ikurikira. Ubwo ni ukuvuga kugeza mu mwaka wa 2022 ni Perezida Kagame wari kuzaba ayoboye umuryango wa Commonwealth. Bimwe mu byari kuzigirwa muri iyi nama nk'uko amakuru y'abayiteguye abivuga, harimo ingingo irebana n'umutekano, ibibangamira iterambere, ihindagurika ry'ibihe n'ingamba byafatirwa, ibijyanye n'imiyoborere myiza n'uburenganzira bwa muntu, ikoranabuhanga na innovation, urubyiruko, ubucuruzi ndetse n'ishoramari. Kuri uyu wa kabiri rero ku itariki ya 21 Mata mu mwaka wa 2020 nibwo ubunyamabanga bw'umuryango w'ibihugu bikoresha icyongereza Commonwealth bwatangaje ko iyi nama itakibaye, ahubwo isubitswe kubera icyorezo cya corona virus gihangayikishije isi. Mu itangazo bashyize ahagaragara bavuga ko iyi nama yasubitswe hashingiwe ku masezerano yo mu mwaka wa 2005 ashyiraho ubunyamabanga bwa Commonwealth, gusa ntibigeze batangaza amatariki iyi nama yimuriweho. Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth ariwe Patricia Scotland yavuze ko coronavirus yahinduye amateka y'isi ku buryo abantu bamwe babuze ubuzima bwabo no mu bihugu ubukungu bukagwa.
yakomeje avuga ko bifatanyije n'u Rwanda n'abanyamuryango wa Commonwealth bose kubw'inkunga n'umuhate bagaragaje muri ibi bihe bigoye, ngazishimira kuzongera guhura n'umuryango wa Commonwealth amaso ku maso bahuriye mu gihugu cyiza cy'u Rwanda. Perezida Kagame nk'umukuru w'igihugu cyagombaga kwakira iyi nama ya CHOGM ku nshuro ya 26 yavuze ko amezi ari imbere buri gihugu kigize uyu muryango kizaba kirajwe inshinga no guhangana n'ingaruka zatewe na coronavirus. Anavuga kandi ko u Rwanda rwishimiye guha ikaze umuryango mugari wa Commonwealth i Kigali ubwo iki cyorezo kizaba cyaratsinzwe. Byari biteganyijwe ko ibikorwa bikomeye bya CHOGM bizabera muri Kigali Convention Center na Intare Conference Arena i Rusororo, ariko izindi nama nazo zikazabera muri Kigali Conference and Exhibition Village hazwi nka Camp Kigali, muri Kigali Serena Hotel na Ubumwe Grand Hotel. Iyi nama kandi yari iteganyijwe kuba hagati ya tariki ya 22 kugeza ku ya 27 muri Kamena uyu mwaka. Byari byitezwe ko izasinyirwamo amasezerano y'ubucuruzi ya miliyoni 700 z'amadolari y'Amerika, none birangiye isubitswe. Niko bimeze, ariko buriya twizere ko mu minsi iri imbere izongera igasubukurwa bagatangaza andi matariki izabera. Nta kabuza, nta handi igomba kubera, turizera ko nanone izongera ikabera mu Rwanda nk'uko byari biteganyijwe. Amakuru nk'aya n'ayandi menshi agezweho agiye atandukanye nta handi ni kuri Today 250. Ntugende udakoze subscribe.